Mr. Adam Price. Diolch yn fawr, Emily. Fel mae rhaid i chi'n gwybod, mi wedi dod i arfer dechrau yr eithrio fel hyn gyda rhyw gyfeiriad hanesyddol yn ymwneud â'r man a'r lle rydw i, ond yn drechu'n galed wedi methu dod lan a rhywbeth perpasol yn ymwneud â'r gwesty'r Novotel. Felly, dechrau ni achub os gai gyda hanes fi fy hun. Diwedd y 70au, dath Jim Callahan, Sunny Jim, i ddefnyddio i lysin, oedd yn aelod seneddol dros yr ardal hon ar y pryd, i Rydaman, i ymweld â glofa newydd bryd hynny, y Betws. Stopodd a'i fintau o heddweision a haid o gamerau teledu tu fas i'r co-op, neu'r cop, fel o'n i gael fe'n Rydaman, yng nghanol y dre, lle roedd bachgen bach 8 mlwydd oed yn sefyll yn helpu i fam gyda'r siopa wythnosol. So, what would you like to be when you grow up? Meddwl gwreiddiol iawn gyda Jim Callahan. Meddwl fe wrtha i. Prime Minister, ebe fi. So, you want my job? Mae fe'n gofyn ar newid wedi gyn y chwerthin wrth gwrs. Na, wedes i. Fi eisiau bod yn brif weinidog Cymru. Diflannodd y wen yn ddigon di symwdd a symudodd y carafan ymlaen. Mawr Siom mi'n fam, doeddwn i ddim ar newyddion naw yn noswaith hynny. Ond yr eiliad honno, yr eiliad wedes i'r geiriau hynny, o'n i wedi darganfod falle gwir bwrpas y mywyd, sef bwrw prif weinidogion llafur o ddiarnu hechel o hunan bwysigrwydd. Procio Callahan oedd y cam cyntaf mewn bywyd o herio, a gwthio, a brwydro. O'n i'n bregethwr stryd yn 12 mlwydd oed, ar y llinell piced yn 40, yn pacio mewn i 2 blynedd holl fwa hanes Cymru yr 18fed ganrif o ddiwygiad o ffô i streic y glywyd. Wastad ar hast, byth yn ddihyder. Dysges i Cymraeg o fewn 12 mis, gan ymuno ar blaid yr 1 flwyddyn, yn 2010. Yn fab i goliau, o deulu llyfurol, yn fam yn Saesnes, oedd ymuno gyda'r blaid i fi yn ddatganiad o hunan hyder. Hyder yn fy hunan oedd fy hunaniaeth i. Mi oedd yr hadyn wedi plannu yno fi a chynedlaeth gyfan o'n cwmpasi. Nad oedd tlodi ein hamgylchiadau yn lliniaru dim ar gyfoeth ein gallu. Oedd ysgol Dyffryn Aman, yr un adeg fel oedd y diweddar Phil Williams yn hoff o bwyntio mas, wedi cynnyrchu 7 athro prifysgol yn y gwyddoniaethau yn unig. A'r patrwm yna yn cael ei ategu trwy Gymru gyfan. Es i o di cyngor i goridorau San Steffan. Ath yng nghefnder Rob yn fwy tŷ cynsel o'r cwm nesaf yn bennaeth Europol. Fi oedd tan gyflawnydd y teulu. Ond cymarwch chi y platfform cadarn a gaethon ni gyda seiliau Simsan Cymru heddi. Mae yna dîm cyfan, Grefydd neu Bido, yn yr adran addysg yn y Llywodraeth, yn paratoi i gynnig esgusodion pan naeth Cymru ddisgyn unwaith eto y flwyddyn nesaf y mynegau cyrhaeddiant addysgol byd eang PISA. Mae yna rhyw irony tragic o'n ysau yn y ffaith i fod yn arddel yr un enw a'r tŵr cam yna yn yr Eidal, oherwydd ein pobl ifanc ni sydd nawr yn cael cam lle ces i gyfle. Archwiliwch y dicter, y wewyr, y Siom, i chi'n timlo wrth feddwl am wastraffu talent cenhedledd gyfan.
A darganfyddwch yn y foment hynny, pam I chi yma ar noswaith braf o haf yng nghanol yr Eisteddfod? Beth a gyflyddol chi I ymuno ar blaid fawr hon? Pam roeddwch fy nghyd yn geiswyr I enwau ger bron ar gyfer yr arweinyddiaeth yma? Pam byddwn ni gyd yn troedio'r strydoedd gwlyb oer y gaeaf yma yn dod, pwy bynnag a enillydd? Oherwydd bod yr hadyn bach na o hyder wedi plannu yno chi gyda'n gilydd gallwn ennill Cymru Newydd. Ym Mhrifysgol Harvard, cwrddes I â phobl o bob gwlad yn y byd ar un hadyn o obaith, yn dysgu mwyn dychwelyd a storfa o syniadau I ail-lunio cenedl fel Crochennydd a'i Leicester. Byddin byd eang o weledwyr penderfynol. Dim ond ar ôl I mi ddychwelyd I Gymru a gweld I lun ar glawr FT magazine, y sylweddolus I tawr dyn tawel o Tibet oedd yn eistedd drws nesaf I fi mewn un dosbarth oedd olynydd y Dalai Lama. A chyn bod Johnny Eds yn dweud a Galed Ap yn trydar bod fi newydd cymaru fy hunan ar Dalai Lama, nid dyna yw'r pwynt fi trio gwneud. Wrth eistedd drws nesaf I Lobsang Sangay a'i ysbryd hael, diymhongar, fe ddysgus I gwir natur arweinyddiaeth. Nid coron mo arwain, ond cyfrwng I ni gyd gyflawni, a fo ben bu bont. Ond bont I ble, gyfeillion. Yng ngeiriau'r prifardd Catrin Dafydd, dyma awr y gwireddu, eiliadau cyfrin yr adrodd stori wrth I ti ac eraill ddychmygu hen y fori nad yw eton bodoli. We are all of us here agreed on the destination we desire. As Green said, a new start for the ancient of nations, a new independent state that will also be a new state of mind, confident and creative, seeding a new society that will harness, not hinder, the great potential of our people. But who has the compass? Who has the map? Sometimes events align to make our choice easier, crystallizing it in a crossroads. We are at such a crossroads as a party and as a people. The road we're on will lead to defeat. That's painful to acknowledge, but we have limited time. So we don't have the luxury of being anything other than candid. But the road we could choose means winning. Not just an election, but a whole new nation, if we're willing to face the painful decision we need to take to change direction. The choice we will make will decide the fate of 3 individuals before you, but that's a footnote in the sweep of time. It will determine the future of this party, but we are a means and not an end. The real repercussions of our choice will be in the history we are about to make for the land and the people we all love. Don't think, I urge you, don't think about your feelings towards me or the other candidates in the choice you're about to make. Think only of Wales. Let's not underestimate the stakes before us. For 20 years, what passes for political leadership in our country has failed the test of our times. Our people have begun to lose faith in democracy, hope in the future, and belief in themselves. Our country faces in Brexit a threat of existential proportions. What is at stake is the very idea of Wales itself.
And anyone who doesn't realise the urgent nature of the crisis about to befall us is wrapped in a bubble of self-indulgence and complacency. But in every crisis, there is always opportunity. We have to take that opportunity into our own hands. Up to now, we've failed to do that. We cannot even contemplate for a moment failing again. We have to win. Not for our sakes, but for the people that are depending on us to win, to renew their hope, their trust, their lives. In 3 years' time, we'll be asked to send into a television debating chamber the best that we have. Somebody that will inspire the confidence in our people that they currently lack in themselves. I've never been overawed by Labour leaders. I called out Callaghan, impeached Blair, embarrassed Carwyn several times. Put me in a room with Mark Drakeford, and I'll turn podium into pivot from the old Wales to the new. Give me that stage, and I will present to our people a new story, persuading even Labour members that it's time for change, that the change is us, and that we cannot wait even a minute more. That we have to act now. That if what we do remains the same, then so will what we are. So, will this be our moment of change? I hope to convince you of that directly, not through the endorsements of others, welcome always though they are, but through the power of my vision. You know, the arc of history is not a straight line. We have to bend it to our purpose. That power in the next 7 weeks will be in your hands. You can make history. If I can convince you of that over the next 3 weeks, then you can convince anyone that together we can build the country we know we can be. Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd. Diolch.